Assalamu алейкум жамат. Мына Бишкек Авторио мына базарына жүрөбүз, Кудайым буйрса. Бүгүн 5-июнь 2026 жыл Кыргызстан убактысы саат 11:30-12 болуп калды. Обед тугандар мына. Мурдагы чыгарылышта 5-сектор тартканбыз тугандар. Бул чыгарылышта корейский автоунаалар тарт бермекчибиз. Ушул жактан бир катардан тарта беребиз тугандар. Биз менен бирге болуңуздар, каналга лайк басып, катталып койгонду унутпаңыздар тугандар. Туган туушкандар менен да бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот. Мына базарларда канчалап атат, видео түрүлө тугандар, көрүп турсаңыздар болот. Лайктан жадыргыла, комментардан жадыргыла дейт. Ушул Kia Sportage'ден баштап бере берейинчи мына. 2019 жылкы 2 объем дизель 236 миң оригинал пробегте дейт, $13.500. 707 27 98 05 тугандар. Поворот повторитель, бесключевой доступ бар экен. 2 объем дизель тугандар. Чем 1.6 караганда жакшы бааланат, билсеңиздер керек. Мына ички көрүнүшүнө тартып коелу. Электросиденье кожаный салондо. Подлокотник, подстаканниктери каралган. Полный мына мониторлору бар, торпедаларга мондогон эмелер тийгизип коюптур. Так, дальше не такси. Hyundai Sonata DN8. 225 миң оригинал пробегте дейт. 2021 жылкы 06 объемдо. Жок, 06 объемдо дедим го, 2021 жылкы 6 ай тугандар. 2 объем газда $13.200. 0707 27 98 05. Мондолгон карак кылып чекейт койтур бирөкчү. 06 объемдо дедим го. 2 объем газ тугандар. 6 айды адаш айтып алдык. Так. Бесключевой доступ бар экен, электросиденьеда. Подлокотник, подстаканниктер каралган, мощный мына. 220 миң пробегте дейт. $13.200. Trax, Chevrolet Trax. 2020 жылкы 1.4 объем турбо бензин. $10.500 сураттыр. 773 94 24 25 152 миң пробегте экен. $10.500 дейт. Өткөндө бир кардар алып бергем, көрсөңүздөр керек. 9.5 чейин түшкөн ушулчу. Идеал болчу. 56 миң пробегте. Мына. Корейский автоунааларды 1000, 1.5, 2 тире арзан алдырсаңыздар болот да, Кореядан негизи эле. Так, бул жакта Kia Kasem. 2019 жылкы 3 объем газ 360 миң пробег жүрүптүр. $13.500 дейт. 501 04 66 88 тугандар. Kia Kasem. Такси окшойт, 360 миң пробег экен. Такси экен, такси экен. 2019 стикери боюнча мына. Маяктары жырный экен бирокчу. Чалып көрөрсүздөр. Ичи ысык го, кайнап атат го. K5 бар экен, K5. 2019 2 объем газда бензин экен. $13.900. 0555 42 01 03. 2 объем бензин, K5 акула тугандар. Бензин сүйүүчүлөр. $13.900 дейт. Так, бул жакта да акула бар экен. Бул такси экен. 2018 Kia K5 акула. 2 объемдо газ 478 миң пробег жүрүптүр. $10.000 экен. 708 61 45 27 $10.000. Бул жерде майда чүйдө старапиналар бар экен. Ичине ондогон чехолдорду кийгизип коюптур. Базовый комплектацияда. Жип дейт мына. Кызыл цвет экен. Cherokee дейт. 2019 жылкы 12 ай экен. 2.5 бензин 4 ВД 168 миң км жүрүптүр. $14.700. 0708 61 45 27 эс номери.
Бул жабык экен туугандар. Ошол себептен сыртын эле бир ката тартып коелу. Так, дальше базы жок. Бuyakta Sportage бар экен, Sportage. Kia Sportage. 132 000 пробег деген. 2022 жылкы 1.6 объем дизель туугандар. 13 400 доллар дейт. 0507 97 47 04. 13 400 долларга 1.6 объем дизель. Мына өңү мондай болгон асфальт үстү экен. Поворот повторитель, бескульчой доступ каралган. Домкрат сиденьеда полный электропакет. Электронный ручник, драйв мод, автохолд бар экен, монитор бар экен. 131 000 пробегде. Мына подлокотник, подстаканник, пятиместный. Ал көрөсүздөр. Hyundai Tucson 4WD дейт. Жаңы поколениялар туугандарымдагар. 2020 жылкы 12 ай экен. 2 объем дизель 250 000 км жүрүптүр. 14 900 доллар. 0557 37 71 93. 4WD Tucson. Мына мурда жаңылардан да, көрдүңүздөрбү? Ушулардан башталган. Летода туугандар. Поворот повторитель, бескульчой доступ, пятиместный. Домкрат сиденьеда мондай кнопочный болгон коробкаларда. Автохолд, электроручник, монитор бар экен, 250 000 пробегде. Ички көрүнүшү жакшы. Мыякта Rexton Хан бар экен. 2023 жылкы экен туугандарыма. Monster Хан. 2023 жылкы 2.2 турбо дизель 129 000 км жүрүптүр. 19 500 доллар дейт. 557 37 71 93 туугандар. Мына Хан сүйчүлөр. Жаңы айдайм десеңиздер, мына ушуну айдасаңыздар болот. Буякта парктор каралган. Мына арт жагына көрсөтүп коюн, арт жагы кандай болот. Чал көрөсүздөр. İçin tartпай эле кой дейт, ичинде хозяин бар экен, олтурат. Так, бул жакта Kia K8, K8. 2021 жылкы 3.5 объемдуу такси кызматына жүргөн K8 300 000 оригинал пробег дейт. 15 500 доллар. 0557 37 71 93 туугандар. K8'nin мордасы мына. K8'nin мордасы мощный бирөкчү. Белый жемчуг экен. Таксиде жүргөн туугандар. Мына. Круговой коробкада мына драйв мод, автохолд, парктроник, задний вид камера, подогрев обдув, подогрев руля полный оралган, килтейген, монитор целый. Коричневый мындай ставкаларда көрдүңүздөрбү? Мына деревянный болгон, мощный. 3.8 объем, 3.5 объемда газ. Мощный татат ушуларчы туугандар. Жинди. Кетесиң. Мактабай эле коеюн, бирок кетет. Темир тулпарган нормальный да ушулар. Буякта Rexton G4 дейт. 2019 жылкы экен мына. Сиздерге көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Автомат коробкада 2.2 дизель. 19 700 доллар дейт. 703 40 05 05. Мондай апапакай аппак мощный болгон түстө. Дискалары мощный экен. 255-ке 50 20 дейт. Поворот повторитель, бескульчой доступ, парктор каралган. Мына G4 электросиденье маякта полный бар экен. 2WD, 4WD монитор. G4-лер мощный, айдасаңыздарчы. Так, буякта Rexton Хан бар экен. 2020 жылкы мына. 142 000 пробег экен, 2.2 дизель. Цена договорная дейт. 703 40 05 05. Эсинен чаласыңар туугандар, цена договорная дейт. Байкап көрө бересиздер. Ценасын айтпап тур, ошол себептен байкап көрө бересиздер. Kia Sorento бар экен бул жакта. 4WD полный привод. 2018 2 объем дизель 191 000 км жүрүптүр. 16 700 доллар. 0550 43 51 95.
Фаралары 3 линза екен, ылдиқы туманиктері 4 екен. Ішкі көрінісінде бір қатар көрдіңіздер. Так, Rexton G5, корейский 5.7 деп қойды, 7-местный. Привет, 4 воды, 2022 жылғы 2 объем дизель, $23,500 дейді. 0550 43 51 95. Поворот повторитель, 360 камера. Полный өркен мындай. Фараларын көрдіңіздер. G5 7-местный, коричневый салонды. Мощный екен. Ортасы сплошной. Андай капитанский емес. Память сиденьяларды қаралған, көрдіңіздер бе? Комплектация жырда, максималкалар. G5 максималкалар туғандарына. Бияқта Kia Kasem гибрид бар екен. Гибрид $16,100 дейді. 0709 62 21 51 2019 жылғы 24 гибрид. 162,000 км жүрген. Өңі мұндай қара түсті екен, рестайлинг жаңы мұрдаларда. Ішкі көрінішін көрсетіп болу. Бұл коробканы не деп қойчылы? Короткий тілденім шығып қалады. Ұшыларды ұшындай коробкада екен. Подлокотник, подстаканник, комплектациясын бұл жақтан көрдіңіздер. Ечі қайнап кетті бірек. Бұл қара машина яманы сыйтта. Гибрид сүйчілер туғандар. Такси ұрсаңыздар ділі өтіші гибридтер мененші. Бизнеске жоғал, бизнес плюс. Hyundai Avante. $11,500 дейді. 2019 жылғы 1.6 объем бензин. 0550 43 51 95. $11,500. Кошка Авантелер ұшылар. Ақ түсті. Ақ түстер аншасы байды. Қаралар қайнап кетеді, натурилеч. Kia Stonic бар екен бияқта. $11,500 дейді. 0500 06 50 50 ES номері. Сразу айтып қойын. 2019 196,000 оригинал пробег, 1.4 объем бензин екен. Родной окрас дейді. Stonic. Ұшыларды жеңешелер қалсаңыздар соны болады. Тыпиға машинада мощный. Ичин көрсетіп қойын, іші қандай. Кожный салонда. Қайнап кетіп тұр өйчі. Так. Kia Sportage 2021 жылғы 1.5-1.6 объем бензин екен. $18,500 дейді. Комплектация full дейді ғой. 703 89 82 89. Sportage'дің жаңылары. Içki жаңын көрсетсем, içi жабық екен, бір комплектация full дейді. Родной окраста Palisade дейді. 2021 жылғы 10 ай екен. 2.2 турбо дизель, 165,000 оригинал пробег, максимальный комплектация дейді. $23,300 екен туғандарына. $23,300 екен. 0779 85 79 00. Дөңгелектердің аққолдарын көріңіздер. Парктор қаралған, 360 камера бар, электросиденье полный. Память сиденья, электросиденье. 7-местный, көрдіңіздер, ортасы ем екен. Капитанский сиденье екен. $23,300. Үстіне еме дағы қойып тұр. Бокстардан. Жанына без бокс. Маяқта тұрады. 2019 жылғы 161,000 пробег 2.2. Дизель автомат коробка 2 ВД $19,500. 0555 91 14 42. Тоже 7-местный. Полицайдың бағарылы.
электросиденье да, кожаный салондорду, сплошной. Тиги ак капитал бұл, капитанский сиденье болчу билесиздер, туғандар бұл сплошной екен мына. 161 000 пробег. Hyundai Sonata New Rise 2020 жылғы екі объем гибрид дейді ғой. 65 000 км жүріп тұр, $12.500, 0500 27 28 30. Hyundai Sonata гибрид екен туғандар мына. Повторитель поворотника, 5 ключой доступ бар екен. Гибрид. Ошон үчүн комплектациясы мыкты экен. Мына старт стоп, кармашкалар жамалган, драйв мод, парктроник, автохолд. Үстүнө панорамасынан бери бар экен. Подлокотник, подстаканник, задний жакта. Не такси болот булар. Биякта Kia K5 бар экен. Так, 2017 жылғы екен ескілерден 2 объем газ не такси дейді. $10.600, 707, 16, 12, 18 туғандар. 240 000 км жүріп тұр. Не такси K5.